Bekto acara pernikahan korang sebulan tiba-tiba reng bini riah nemu situng video se anu tuaki bahwa calon lakena tepang cek panceen ben reng bini lain. Ben akhera acara pernikahan sekorang sebulan pun paborong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derema kabar tantretan matur sateja semoga pada bereskapi. Abeli pole kalaben channel Madura Review. Situng channel saya bahas film-film seru kalaben akun aki bahasa Madura kenge campur skoni ben bahasa Indo. Tak rapat tretan penting pakun ngarteng. Kesempatan are makin berde situng film secek seruna secek lebura se bekal bahasa. Ben sebelum masuk de film aja klopain subscribe nalengko jen semangat se review film. Tak usah bit-abit pole antil kopina somet rokong ben langsung masuk de film. Selamat menyaksikan. Satu jena emulain kalaben nampe laki dua nak kana SMA seki purmule dari sekolah nah. Ben ternyata neng arejiah reng tuana Joni tade eromanah coma bede pembantuna. Akhir Joni pun amit de pembantuna bahwa ngace ke ismi de kamarah keangkui ngerjana PR. Tapi dina kena pembantuna letau apa sebekal kelakoh ben anang manji kaneria. Ben saampunah lebede dalam kamar edina Joni pun langsung ngajak Ismi keangkui ngelakoni perkara cek panceen. Tapi Ismi tak gelem karena aroma seki tako ben tak toman ngelakoni perkara engaria. Tapi edina Joni tak menyerah akun aki gombalan maut se akhira Ismi pun gelem. Ben adegan cek panceen pun kadetien. Sengkat cerita kedekung Ismi pun acerita dek lia bahwa Ismi riah lecar pacaran ben Joni. Tapi dina lia pun alang-lang soro cek peterus amar ke Joni jiah terkenal playboy. Tapi dina Ismi tak pertajeh de ojang lia. Sampai akhirnya Joni pun lebet amobilen kalaben apereng orang bini lain. Akhirnya Ismi pun langsung entar de romana Joni keangkui minta penjelasan. Edina kena Joni pun ajelasaki bahwa ring bini jua sepoponah se minta ater de kenengah lakona. Ismi pun pertajeh de Joni. Joni pun langsung arayu pole de Ismi sampai akhirnya adegan cek panceen se kapeng dua pun kadetien. Ben sampona ngelakoni perkara cek panceen akhirnya Ismi pun aniat muliah. Ben ketika Ismi muliah jiah pembantuna ngucak ajak Joni bahwa bedereng bini senyar Joni. Joni pun langsung ajelasaki bahwa ajia sepopona. Pembantuna sempat bingung tretan sepopo sapah mi tak kenal. Tapi dina Joni pun ayakinaki bahwa ajua sepopona. Pembantu neria tak tahu. Ternyata pembantu neria para keceplosen bahwa Joni riah andi reng bini lain. Sengkat cerita kedekung Ismi pun langsung abeleen dek lia bahwa beri reng bini seapereng ben Joni juah ternyata sepopona tibi saya minta ater kangkui mangkete alako. Tapi dina kena lia pakun tak pertajeh ben andi kecurigaan dek Joni. Tapi Ismi sela kadung jatuh cinta tepang cinta nyung sekonyong koter pakun yakin bahwa Joni ria tak selingkuh. Sampai akhirnya ketika mulai dari sekolahan dina Ismi ben lia pun ngetelak Joni bedeneng kafe wek dueen ben reng bini. Akhir kena Ismi pun pertajeh bahwa Joni riah lakrah reng lake se tak bener reng lake selebur amainan reng bini. Singkat cerita ampun oleh 10 tahun ben setia Ismi riah dadi situng wanita karir kena se andi usaha kuade ben tata rias pengantin. Ketika Ismi sibuk alako tiba-tiba berde situng orang senilpun se ternyata orang jiah nyiwaah kuadenah dari Ismi riah. Ben ternyata reng bini jiah nyamanah Laila tretan. Akhirnya sampuna pun tilpunan jiah Ismi ben Laila pun acencien keangkui atemua. Kedekung akhir Laila pun langsung entar de kantor Ismi keangkui abahas tentang masalah kuade sewa. Dina kena Ismi pun atanya kemah mantan lakeng mita nuro. Akhir Laila pun ajelasaki bahwa calon laken ria tepang sibo alako. Dina kena Laila pun aceritaki ciri-cirinah mantan lakeng jia. Ben ternyata sampuna kedingaki ajia ciri-cirinah padeh ben Joni.
Ben kedekung Laila pun datang pole de kantor Ismi. Ternyata setiariah Laila datang ben calon laki. Nah ternyata calon laki dia bener tretan ajiah Joni. Tapi dina Ismi ben Joni pun piapeh tak nal mekenal kangkui ngargain de perasanah Laila. Sampai akhirnya berde situng kadetian edimah ketika nutuaki tu futuna kuade aja bersitung foto keker. Sampai akhirnya kadetian momen romantis antarana Ismi ben Joni. Tapi dina tretan Ismi pun pakun keangkui aja ge profesionalitas keangkui ngargain de klienah senyiwaah kuaderia. Tapi singkat cerita bekto malam ternyata Ismi ben Joni riah tepang pun teleponan. Dina tretan Joni pun ngacek atemuh de Ismi riah keangkui terakhir kalina. Tapi dina Ismi tak gelem. Sempet erayu ben Joni kala ben gombelan maut tapi setia tak mempan. Ismi beni reng bini seengak lambe segempang ekal tak kale. Tapi sampai akhirnya ketika Joni maksa pakun arayu akhirnya Ismi pun setuju. Ben malam jia kia Ismi pun langsung entar de romana Joni. Ismi pun masuk pole de kamar seedimah kamar jia teti saksi bisu ketika Ismi riah elang prabena. Dina tretan Joni pun pakun ayu-rayu ngebele bahwa Ismi riah jen ratin jen manis. Kastah engkok lambe aslingkuin hede. Tapi lada remah pole ajiah lem asa lalu. Sampai akhirnya cek lenyaman awak duan dalam kamar akhirnya setan pun lebet. Ben katetian pole adegan cek panceen sekapeng telur. Singkat cerita kedekung Joni pun ceke dari tedungah ben ternyata Ismi letade. Akhir kena dina Joni pun langsung nilpon Ismi tapi bi Ismi tak yangka amar ke Ismi ria tepang sibu alako. Dina Joni pakun nilpon pole tapi tetep tak yangka kia ben Ismi. Singkat cerita acara pernikahan pun sajen sema. Akhirnya Laila ben Joni pun entar pole de kantor Ismi keangkui alona saki de satejena biaya keangkui nyiwa kuaderia. Sampai akhirnya ketika Edina tepang diskusi deteng situng pelakon Ismi nyambi paket ternyata paket jia anding Laila. Sampone buka ternyata IC flash distretan. Amar ke penasaran akhirnya langsung pasang de laptop Ismi. Ternyata flash disk dia berde video seanu tuaki bahwa Joni tepang cek panceen benreng bini lain. Tapi sayang mewana se bini tepang sensor. Akhir dina atau kartretan antarana Joni ben Laila. Joni pun aja rasaki bahwa aja tak asli aja hasil editan dari AI. Tapi Laila tak pertaja ben pakun ngamuk. Akhirnya Laila pun motosaki kaangkui maburung acara pernikahan ria. Meskipun Joni tak gelem ben ngajak mulai soro abek rempek gelu ben reng tuana. Tapi Laila tak gelem letak kening pelang. Sampai akhirnya Joni pun eusir ben Ismi soro mulai. Ben Laila letak gelem pole alake ben Joni. Joni pun mulai kala ben kabedeen sepegel. Saampona ngaoningin bahwa Joni riah reng lake tak bener, Laila pun cuma bisa nangis dalam kamera. Sedengan kenangan lain Joni pun nilpon Ismi ben akikir arapa Ismi mi ngelakoni Arya kapi. Akhirnya Ismi pun ngakoh bahwa Arya lakar rencana aki karena Ismi ria pegel ben tero balas dendamah amar ke lambe selingkuhin. Ben edina Ismi nyereta aki sebelum kadetian adegan cek panceen ternyata Ismi ria nyabe situng kamera tersembunyi. Ben hasil rekaman dari kamera jia bi Ismi sabe neng flash disk edima flash disk jua keremaki melalui paket ternyata antarna Ismi ben pelakon jia ampun le kerja sama. Joni pun aroma sakastah ben kening karma. Singkat cerita kedekung tretan edina Joni entar de Roman Laila keangkui minta seporah male bisa lanjutaki acara pernikahan ria karena lekorang sebulan masa peburunga. Tapi Laila tak peduli, Laila kadung sake ateh meskipun rayu Laila tak gelem. Akhirnya Joni pun langsung eusir.
Singkat cerita, neng situng malam tiba-tiba Laila entar de kendenga Ismi. Ternyata tretan antarana Ismi ben Laila ria ampun kerjasama ka angkui nyakein Joni. Laila ria orang bejer ben Ismi ka angkui nyemain Joni, ka angkui car pacaran ben Joni sampai akhirnya rencana aki pernikahan aja kapi ampun rencana aki ben Ismi ka angkui balas dendam de Joni. Akhirnya karena tugas lemarin Ismi pun abri PC de Laila. Cukenan Ismi ngucak de Laila munku deku kakek ala kia ongku masalah kuade kelampi ben tentena aja gratis ben engko. Ben akhirnya tretan film pun tamat.